kugira ngo ntiwavuga ngo warakunda Imana ariko wanga abana b'Imana, kakwa kundi wavuga ngo urankunda ariko ntunkundira abana, umbesha ntabwo ubungunda. Ariko niba ukunda abana b'Imana ukunda na se, nimba ukunda se ukunda n'abana. Rero no kwicuza ibyaha kugira ngo Imana ikubone neza, ikumve, kwiteho, yanga icyaha mu masengesho yawe. Kugira ngo usenge kandi usubizwe 100%, banza wegere abantu mudafitanye, abantu mufitanyeho ikibazo, abantu bumva mudahuza, genda ubasange. Hanyuma kugira ngo amasengesho yawe arekurwe, agira imbaraga, amasengesho yawe yumvikana imbere y'Imana, nuko ntagucira urubanza, n'Imana itagucira urubanza. Iryo ni ijambo rya 4. Ijambo rya 5 ni ukuguma muri Yesu. Ukuguma muri Yesu, Bibiliya iratubwira ngo nimuguma muri, reka tubisome nanone muri Yohana, dusome muri Yohana bice 15:7. Kuguma muri Yesu. Bibiliya iratubwira ngo nimuguma muri nje, amagambo yanje akaguma muri mwe, musabe ico mushaka cyose muzagihabwa. Rero kugira ngo usubizwe 100% amasengesho yawe, nuko ugomba kuguma muri Yesu. Harabajamo bakavamo bakajamo. Ni muri ico gihe usanga ugasenga igihe tekereza kuko amasengesho yawe asubizwa, ariko wavuyemo. Nico gihe rero amasengesho adasubizwa. Bibiliya iratubwiye ngo nimuguma muri nje, amagambo yanje akaguma muri mwe, musabe ico mushaka cyose hatabuze na kimwe muzagihabwa. Ariko kubera iki? Kuko mwagumye muri we, n'amagambo ye akaguma muri mwe. Nuguma muri we, amagambo yiwe akaguma muri wowe, uzasaba ico ushaka cyose. Ariko impamvu usanga kenshi zituruka kubasaba, nuko tutaguma muri we ngo duhamemo. Sanga ko turajamo akanya ubundi tukavamo, naho rero bipfira tukaza wibaza kuko hari abandi handi bipfira mu kudasubizwa 100%, no kwidumbura mu mwanya ukikuramo bene izo ngibyo. Ariko guma muri we, n'amagambo y'Imana gume muri wowe. Jo ni ijambo rya 5 ngo nuguma muri we. Ijambo rya 6 no kugira ngo ijambo ry'Imana nano rigume muri wowe. Zaburi 100, turebe Zaburi 100, turebe icyo cyanditswe. Zaburi 119. Zaburi 119 n'umurongo, Zaburi 119 n'umurongo 133. 133. Reba icyo ijambo ry'Imana rivuga. 133. Zaburi 119 umurongo 33 uravuga ngo uje utunganya intambwe zanje mu ijambo ryawe. Uje utunganya intambwe zanje mu ijambo ryawe, gukiranirwa kose kwe kuntegeka. No kuvuga ko iri jambo riratwereka ko tugomba ijambo ry'Imana, ijambo ryayo rikaguma muri twe, rikaguma muri wowe. Imana ukabwira Imana ngo tunganya intambwe zawe, uje utunganya intambwe zanje mu ijambo ryawe, intambwe zanje zigume mu ijambo ryawe. Ukabzingingira Imana, ukinginga Imana ko yibwira ngo uje utunganya intambwe zanje mu ijambo ryawe, gukiranirwa kose koye kuntegeka. Kose koye kuntegeka. Ijambo intambwe zawe zanje zitunganye mu ijambo ryawe muri wowe, kugira ngo
gukiranirwa kose kutangenga, kutambaho, kutantegeka. Muri ico gihe rero ntacatuma amasengesho yawe adasubizwa 100%. Wikuyeho gukiranirwa kose, apana kwisigariza kose kutaguma muri wowe. Ijambo intambwe rero ya 7 no kumvira itegeko cyangwa amategeko y'Imana. Kumvira amategeko y'Imana. Haleluya. Reka dusome mu rwandiko rwa Yohana wa mbere 3, Yohana wa mbere 3 n'umurongo wa 22. 3:22 haravuga gutya ngo, kandi ico dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Amina. No kuvuga ko iri jambo cyangwa iyi ngingo ya 7 iravuga ngo no kumvira itegeko, amategeko y'Imana, tukayumvira, nubundi tukatura n'ibyaha. Tukumvira amategeko y'Imana tukatura n'ibyaha byacu. Muri ico gihe rero amasengesho yacu azasubizwa 100%. Bibiliya iratubwiye ngo, kandi ico dusaba cyose tugihabwa nayo niyikiduha. Ico dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa nayo. Kuko twumvira amategeko yayo tugashimwa nayo. Buriya iyo twumvira amategeko yayo Imana iradushima, tuba tugaragaza amashimwe, Imana iradushima. Kubera iki? Kuko twumvira iki dutegeka. Turebe mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Bibiliya iratubwira ngo, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amina. Riracari rya jambo ku ngingo ya 7 ivuga ngo kumvira amategeko y'Imana no kwatura ibyaha. Izo biri mu ngingo imwe, ibyo bituma twumvirwa 100%. Hanyuma rero muri Yakobo, mu rwandiko rwa Yakobo bizatubwiye ngo, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Noneho ku 17 bakatubwira ngo, Eliya yari umuntu nkatwe. Eliya wa kera, Eliya yari umuntu nkawe, umeze nkawe. Ngo asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Ni ukuvuga ko icyo yakoze cyambere yabanje gusana ibicaniro, abanza kwegera Imana, abanza gukuraho icyamutandukanya, icyatuma Imana itamureba neza. Ariyeza yubaka igicaniro agisana. Muraza amasengesho yasenze Eliya yaravuze, amaze gusana igicaniro aravuga ngo, Uwiteka ngo Mana, ngo uyu munsi ngo bimenyekane kuko uri Imana mu Israeli, ngo naba bose bangose ngo bamenye kuko uri Imana, ari wowe Mana yonyine. Akivuga ayo magambo kuko yari yamaze kwikiranura n'Imana, ngo umuriro wahise umanuka uva mu ijuru uratwika cya gitambo cyose kirakongo. Kubera iki? Kuko yihuse n'Imana. Kenshi usanga mu gihe tudasubizwa 100% bituruka kuri twe dusenga, tuba twahagaze mu murongo w'Imana, mu mategeko y'Imana, mu kumvira Imana, mu byidutegeka no kwihana ibyaha. Turebe ingingo ya 8, no kwera imbuto. Iyo rero twera imbuto, tuba twiyunga n'Imana, tuba dukora ibyo Imana ishaka.
reka dusome muri Yohana 15:16 haravuga gutya ngo Bibiliya iratubwira ngo simwe mwantoranije ahubwo nije wabatoranije, nije wabatoranyije kandi mbashiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico musaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Simwe mwantoranije, niko Yesu yabwiye abigishwa biwe, ahubwo nije wabatoranije kandi mbashiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto. Mpamvu twatoranijwe twahamagawe ni ukugira ngo tugende twere imbuto kandi ngo mwere imbuto zanyu zigumeho, zoye kubaho igihe kimwe. Imbuto zanyu zigumeho, imbuto zigumeho, kugira ngo ico muzasaba data cyose mu izina ryanje azakibahe, kubera kuko mwere imbuto. Muhora mwere imbuto, mutere imbuto igihe kimwe icyo kintu, mutere imbuto igihe kimwe ngo ikindi muse nkaho mwabaye ho nta mbuto mufite. Imbuto z'abana b'Imana z'abahamagawe zigomba guhoraho, zitera igihe kimwe ngo ikindi zicike, zihoraho. Kwera imbuto bituma amasengesho yacu asubizwa 100%. Turebe nanone ingingo ya 9. Ingingo ya 9 iratubwira ngo no kugira kwizera ni ngombwa. Buriya hari ibintu abantu bagenderamo bakabikora nk'umuhango ariko badafite kwizera, kuko bishobora kuba kugira kwizera cyangwa kugendera mu kwizera. Turebe ijambo ry'Imana mu butumwa bwa Mariko 11, Mariko 11 kuri 24. 11:24 Bibiliya iratubwira gutya ngo nico gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubihishiweho. Ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Iri jambo kwizera riratubwira ngo ico kibabwiye, ico gitumye mbabwira ngo ibyo musaba byose mubishizeho umutima, atari ugukekeranya, mubishizeho umutima yuko muzamutekereza kuko mubihawe kandi muzabibona, kubera kuko mubyizeye, kuko uwabivuze n'uwo kwizerwa. Mugomba kubihagararaho nk'ibyavuze, mukabitegereza nk'abazabibona, kuko mufite kwizera mudashidikanya. Rero muri bimwe bituma abantu bagenda badasubizwa amasengesho yabo 100%, no kubura kwizera. Bamara gusenga ugatekereza ko ari ibigambo gusa wivugiye, tubitegereze kuko ni Yesu wabivuze, kandi umubyo yategetse yavuze ngo ibyo muzoza musengera zose muzabihabwa kugira ngo izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Usome mu gitabo cy'Abaheburayo cyangwa mu rwandiko rw'Abaheburayo 10:38. Bibiliya iratubwira gutya ngo 38, ariko umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanje tuzamwishimira.
kwizera ni iby'ingenzi mu masengesho. Ugahagarara mu kwizera. Bibiliya iratubwiye ngo ariko umukiranutsi wanje ngo azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma, umutima wanje tuzamwishimira. Kwizera kurakenewe. Hagarara mu kwizera. Tuzaja aho tureba inyigisho ijanye no kwizera. Ubutaha tuzababwiriza intambwe 7 zo kwizera, turebe n'inkingi 7 zo kwizera. Iri jambo riratubwiye muri iyi ngingo ya 9 kugira kwizera cyangwa guhagarara mu kwizera. Bibiliya yatubwiye ngo usubire inyuma, umutima w'Imana ntumwishimira. Imana ikunda abizera bahagaze mu kwizera batanyeganyega. Abo ngabo ni Imana izisubiza amasengesho yabo ijana ku ijana, kubera ko bizeye iyo basenga, kuko n'uwo kwizerwa nyine. Turebe ingingo ya 10. Ingingo ya 10 iratubwira gutitiriza. Gusenga rudaca, ugatitiriza, ugasenga none, ugasenga ejo. Turebe ijambo ry'Imana mu butumwa bwa Luka. Ubutumwa bwa Luka 11, none murongo wa 5. Amasengesho yo gutitiriza. Bibiliya yaratubwira gutya ngo, aramubwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanje zimanira imitsi 3, kuko inshuti yanje impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ndafite ico ngizimanira. Uwo mu nzu ukamusubiza ati, windusha, namaze kugarira, ndarya n'abana banje nabo niko sinshobora kuzuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije iramubyutsa amuhe ibyo ashaka byose. Amina. Buriya hari abaza basenga bahabwa kubera kuko gutitiriza. Kubera gutitiriza umuntu, uyu ni umugani Yesu yatanze ku muntu watitirije. Tanze umugani yuko hari umuntu wari ufite inshuti yiwe, aza abona abashitsi baramutunguye, basanga nta kintu afite. Hanyuma aragendera kubyutsa inshuti yiwe ati, mbyuka, mushitsi arandariye, none ntacyo mfite mpaku zo kumuzimana. Noneho aramubwira ati, naryamye, ntabwo naba nkibyutse, ndetse n'abana banje baryamye. Ariko wa wundi kuko yari afite ikibazo kimuremereye gituma akomeza kwinginga, gutitiriza, yakomeje gukomanga. Aramubwira ati, nyabuna byuka, nta handi ngenda, nta kindi nkora, nta wundi ndi bubwire. Wa muntu yararusha arabyuka, ntiyabyukijwe nuko ari inshuti yiwe, ahubwo yabyukijwe nuko yakomeje kumutitiriza. Rero tugacika intege kutari wahabwa. Mu gihe usenga kugira ngo usubizwe, titiriza. Nubwo ubona amasengesho yawe ntayasubizwa vuba kuko wifuza, komeza ukomange, kubera ko Uwiteka azagusubiza kuko wakomeje gutitiza no gukomanga. Ingingo ya 11, kudasenga nabi. Ijambo kudasenga nabi ni gute?
kudasenga nabi. Mu yandi magambo ni ugusenga neza, gusenga neza, kudasenga nabi. Reka turebe mu rwandiko rwa Yakobo ibice 4:3. Bibiliya iratubwira gutya ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kuzayisha irari ryanyu ribi. Yego, murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba nabi, mugashaka kuzayisha irari ryanyu ribi. Nicyo gituma mudahabwa kuko murasaba bijanye n'irari bitari mu nyungu z'Imana. Kuko wasaba ngo nk'uko urugero, kuko wasaba ugasaba inzu ya mugenzi wawe ngo mpereze iriya nzu ni nziza y'imwake uyimpereze, cyangwa ugasaba ngo mpereze uriya umugore wa mugenzi wawe. Ubwo ni ukuvuga kuba wasabishije irari. Iryo rari, ayo masengesho Imana ntiyayumva. Ariko ugomba gusaba, ugasaba kugira ngo ubushake bw'Imana, Imana irekure ubushake bwawe kuri wowe. Izo ukeneye nibi, ukeneye inzu, Mana nkeneye inzu, Mana nkeneye urushako, Mana ndakeneye, kuko ifite ubutunzi bwinshi, ifite amazu menshi, iraguha ayifite, ubundi ifite n'abatari bashaka. Abo rero nabo Imana ishobora igufitiye mu wawe, ariko ibwira Imana ngo ndagukeneye, usohoze ubushake bwawe kuri jewe. Ibyo ukeneye ukabivuga, ariko udasaba ibyo abandi bafite kugira ngo ari byo uhabwa. Saba ibyawe birahari. Imana ni umutunzi wa zose. Ingingo ya 12 ari nayo dusorezaho iki cyigishwa, ni iyi ngingo ivuga ngo sengera ibyo data, ibyo ubona ko data ari gukora. Sengera ibyo ubona ko data ari gukora, hanyuma ubibwire ngo bisohoze. Ibyo nibwo bushake bwawe, bitari inyuma y'ubushake bw'Imana. Yohana 15, Yohana 5, reka turasome maze dusoze ico cigishwa ca none. Yohana ibice 5:19. Turebe ico Bibiliya itubwira. Ahangaha ikigisho kiratubwira ukuntu Yesu yahamyaga ko ubutware bwe buva ku Mana. Aravuga ngo Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko ari ntaco umwana abasha gukora ubwe atabonye se akora, atarabibonye se abikora, kuko ibyo zose akora zose n'umwana arizakora. Haleluya. Ni ukuvuga ko sengera ibyo ubona ko data arizo ari wakora. Cyane twatubwiye neza ngo ni ukuri. Yesu niwe wabivuze. Aravuga ndababwira ukuri yuko ntaco umwana abasha gukora ubwe wenyine atabonye se abikora, ngo kuko ibyo zose akora zose n'umwana arizo akora. Rero bavandimwe, tubanye muri iyi nyigisho yo gusenga, cyangwa yo gusenga inyigisho yatuma usenga ugasubizwa 100%. Gendera muri iyi mirongo, gendera muri izi ngingo dushoboye kwiga ko ari 12, nuzihagararamo neza ukazumva ukazikurikirana, ndakubwira ko ni ukuri. Yesu yabisubiyemo. Reka mvuge kuko Yesu yavuze ni ukuri. Iri ni ijambo ry'Imana. Nurihagararamo ukarigenderamo nkuko rivuze, ntuci iburyo n'ibumoso, uzasubizwa amasengesho yawe 100%. Imana iduhe umugisha, nitwakira ijambo ry'Imana. Amen.